Campo, Nelson Garma, Wilfredo Deirit, Mylene Ong, Emilio Guevara, Aida Celis Camaya, Dolores Sison, Donato Jong Lai Sr., Crispin at Fe Baluyot, Nestor Briones, Federico Benco, Encarnacion Magdangal, at ding sa Blancaladwakim Purgatorio at detang alanang mahaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong kekatamu, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan, daring kaladwa, daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan, daring kekatamong eganaganang frontliners. Siklawud tapong ngini at pangadyantaya ing Horatio Emperata. Kilagyo ning ikpa, ampon ning anak, ampon ning Diyos, Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami, aminan mi ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit at pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami at may kakamate na karing dakalatawo. Adwan mingi ni keka, ing balikdan mo kaming mitnong lugod at iyatsyat mi kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin nila, ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabad. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, ing pamaglingap karing masakit. Mula paboren niyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang anggang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon, tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay indo ning Diyos. Emo sana pisawili ing aklis mi keka king kagulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos ing sablang panganib. O maligaya at kanwanan a Birhen. Amen.
Virgen de los Remedios, Induning Kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Judas Tadeo, Santo Cristo del Perdon. Kilagyo ning igpa, ang puwan nga anak, ang puwan ng Diyos Espiritu Santo. Amen.
Antipona. Ako, Ginu, manalig ko, kingalang ko pa sa lugod mo. Matula ko, uling iligtas mo ko. Dalit ko kaya ka, Ginu, uli na ning mayap adepat muka ko. Ing lagyuning ikpa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Kristo, ing dugod ning Diyos, at ing pamakiyagong ning banal na Espiritu, mantabe sa kapilanman ke kayo. At kaya ka, ante mo rin. Kakalugurang kapatid, idawon tayo po yung misa, anting kapasalamatan, karing kay katambong grasya, tinggap kingapong Ginu, at antimuring pamigaganaka, king kay katamong kasalesayan, kay tiking bansang Pilipinas, anong nukarin kapambilatan ning EDSA, pepakit tamu, ing kay katamong kasalpantayanan king Diyos, nung misasan metong tamu, king kasalpantayanan, king pigagap, king pakamalan tangbalen, at king apong Ginu, arapat tala, pati na retang imposible. Bata mo pong maging karapat dapat, bagmasusi, kareting banala misteryo, isipan talat painggulutan, dengke katamong kasalanan. Yagkastangin ing mayag na nagnan ing kapanisyan. Magkumpisal Pisal ko, ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghelang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo po, King Diyos, aginutamu. King Diyos, amayupayang tutu, pakalulwa na katamu, at king pangapatawad na ring kasalanan tamu. Idala na katangan sana, King Bie, alanganga. Amen. Ginu pakalulu. Gino pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginu pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamu. Uig paming mayupaya, ing sala ning kekang katutuan, antabayana na kesana, king dala ng Kristo. Ding sablang tutuki kaya, isakwil da sana, ing nanumang makasalangsang, king maya pabalita. Itinganaduan mi, king kapamilatan ng ginuming Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo, king kametongan ning banal na Espiritu. Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Kapatad, kayo mipapamarsada, ban na kayo atulan ng Diyos. Ing ukum malapit ne, at suni king pasbol. Kapatad, ganakanyula ring propeta, ameging talapagsalita na ng Gino. Gawan nyo lang uliran yu king kabibabatan, king oras na ning kasakitan. Aw santalang mapalad, uling may biyasa lang, mibata, ang gaking kawakasan. Dimdam yu na ing tungkol ing kapibabata ng Hob. Baduyo, nung makanano ng inablasan na ng Gino, bandang tawdi. Iti pakilala na, king Diyos, malugod siya at mapaglunos. Kapatad, may gitking sabla, kayo susumpa ng mangako kayo, kayo pasaksi king banwa, o king yato, o king nano paman. Sabihan yu, nung ing buriyong sabihan, at ali nung ali, ban na kayo atulan ng Diyos. Ing amano ng Gino. Salamat, King Diyos. Ing dalit apakibat, ing ginong maganakaya at mapaglunos. Ulitan tayo po. Ing Gino maganakaya at mapaglunos. Purian me ing Gino o kaladwa ko, mabilog kong pangatao, purian me lagyo ng banal.
O kaladwa ko, ing Ginoo kay kayang puryan, sa blangkeya kay kapepanabang, emo sana kakalingwan. Ing Ginoo maganakaya at mapaglunos. Ing sabla kong kasalanan, kayang patawaran, at ing sabla kong sakit, pakayapa na ako. Ing kamatayan, kakabos na ako, ing lugod na't lunos, pagkalupnak ako. Ing Ginoo maganakaya at mapaglunos. Malunusan niya at malam ing Ginoo, eya agad mimimwa, at tapat ing lugod na. Eya tataw na mwa kenuman, o mwa mo sanang alang kapupusan. Ing Ginoo maganakaya at mapaglunos. Nung makananoy akatas ing banwa king yato, makanyan kalawak ing lugod na, karetang makitakot kayo. Nung makananoy ang marayo ing albugan king aslagan, makanyan lakarayo kayo, rin kaya katamong kasalanan. Ing Ginoo maganakaya at mapaglunos. Talakatapong iniban parangalan ng Maya Pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Itangan po, ing amano ni Ginoo, manatili kapilanman. Iting amano yung Maya Pabalita, ami panaral kaya kayo. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo mantabe yake kayo, At keka ang timurin. pamamasa king Maya Pabalita, agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. King panahon ito, Jesus mintaya king sakop na ning Hudeyo, at dinalakit siya king ilog na ning Hordan. Pasibayo reng pilupungan ding dakalataw, antimoyng sadyadang daraptan, at tiro na la. Dinapit la kaya ring mapila na pariseyo, burireng pakirakpan king pamagsalita na. Sabyan mo kay kami, ngarang kinutang, ipahintulot na ning kay katamong batas, ing idiborsyo niya ning lalaki, ing asawa na. Nga nang Jesus karela, naning kautusan abinye ng Moises kay kayo. Ngara namang may kibat kayo, pepahintulutan ng Moises ing gawayang kasulatan king diborsyo, ing lalaki, at kay ba't mariali na lang mikawani. Sinabi ng Jesus karela, sinulat ning Moises kay kayo iting tuntunan, uling tutu kayong masakit ituro. Dapot kanita pang kamumulan, inyang lalangana ning Diyos ing sabla, lelangana lang lalaki at babae ring tao. At uli na niti, lakwane ning lalaki, tatana at timano, at makyabeyo king kayang asawa. At ilang adwa maging metong lo. Inya, nalamu mabilang adwa, nune metong nalamu. Ding piyabe na ning Diyos, nalasukat pikawan yan ning tao. Inyang karina labale, pasibayo reng alagad, kitnande Jesus, tungkol kaniting bage. Sinabi na karelo, ing lalaking kawani, king asawa no, at makyasawa ya king aliwa, mikakasalay laban king kayang asawa, makipangalugod liyo. Antimurin ning babaeng kawani king asawa no at makyasawa ya king aliwa, makipangalugod liyo. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Ing kaya katamo pong Maya Pabalita, nga na pong may nga manong Jesus, kareng kasabi no, nino man ding piyabe na ning Diyos, nalasukat pikawan yan ning tao. Maya pa bengi po kay kayungan,
Kamusta kayo po? So bayo po yung sabla, magpakilala ko po. Ako po'y Reverend Father Ricarte Macalino, the present Apostolic Director of Bahay Pag-ibig Home for the Aged. So ito pong Home for the Aged under our Archdiocese. So pong Norman po, huling malapit siya pong kakaluguran. Inya pong may kisabay ang magpapalit ka na ako. Ala pong adwang isip, uli pong maganakay at malugod, so tinango ko po, nepo. Inya pong bayo kumpari, mi-assign ko po keng Metropolitan Cathedral of San Fernando as the Vice Rector. Impong Rector kanto, Monsignor Jean Reyes. Metong nga canon lawyer. Metong pong pekapan nabili na kako nga pong Jean, o tangating mi boyfriend, girlfriend, or engaged couple, and they asked you to solemnize their wedding, do not forget the process of interviewing them. Especially the so-called ita pong pre-matrimonial investigation. Kaya tabo kasing pre-matrimonial investigation, interview mo la, ding kakasal, akit mo ka rin, nung atimbang bagig maghinder karela to contract marriage between themselves. At karin mo rin na-determine mo if they truly love one another, if they are willing to offer themselves to one another until death do they part. Kasing kasal po, kung kaya katamong kasal pantayanan, aliway tang, ay pakikasalan may yan, hananim pengari, uling mabandiya yan. Pakikasalan may yan, uling malaguyat masanting. Kaya po ka rin. Kaya importante, ita pong karelang intent, pre-consent, that they are willing to give themselves to one another until death do they part. Nga laki nga manong Pilipino, ibibigay nila ang kanilang sarili sa isa't isa buong buhay habang buhay. Buri ng sabyan, potang ating kang pakikasalan, siguraduanda na ita ing taong makasadyalang luguran, pati na itang kayang milabas, itang kayang pangkasulukuyan, ampo itang daratang. Marriage in the church is the acceptance of one another with their past, with their present life, and even what will happen in their future life as husband and wife. Ewari sabi na po, kay nga manong Kapampangan, king kasebyan, impu kanong kasal, ene kalupa, ning mapaling nasi, potang may pali ka, pwede meng iluwa. Impung kasal, ali. Uling yan ning tangkanan ni nga pong gidu, o yan dapat ing sukat, pigunaman at pagsadian. Kaya ko po panay akong advice, kareng kaya nakan, akakakit da, na yung kanilang bukasyon, king piyama pa mag-asawa, pangadide. Kasi bing bukasyon, naliwa mo po ring pari, ring madre. In married life po, it is a vocation. Nung ika, single kang babae, you are preparing someday to the vocation of married life. Kanino ka mga di? Pray to Saint Joseph. Magdebosyon ka sa San Jose, bangkan to, di na nakaningapong ginu through the intercession of Saint Joseph of a faithful boyfriend, of a faithful husband, at itang asawang mong ito, nakalakwan kapilanman. Ako po balo, nung nga panalbenye po, itang meto nga pinikula ng Enrique Hill, ang po po'y Liza Soberano, yung title na po itang Everyday I Love You. At yung pong moment ka rin, mintala kitang meto nga chapel nga ng Liza Soberano nga na, yung lola ko,
nagdasal siya sa chapel na to, nabigyan siya ng faithful husband. At ita po nga kilala na ning lola na, Lagyuna, Jose. Itang imana, makanyan mo naman, may nga diya ka rin, para makamit siyang maging asawa na lalaking tapat at ingay asawa na po sa Lito. E ba't Eliza po, ketang pelikula, at niya pong boyfriend, o na yung panelami problema, conflict. E ba't kilala ni Enrique Hill, Ethan, Joseph Yalagyo. To cut the long story short, meging nila, may kasal la, at meging tapat laking metong at metong. O yung lalaki naman, nung mag-prepare ka kayong married life, kanino ka magpinta kasi? Simple mo po kang Mama Mary. If you want to have a good boyfriend, a good girlfriend, a faithful wife someday, pray to the Blessed Virgin Mary. Kaya po, ing pamakyasawa, pangadiyo. Pangadyan tayo. Nung makananong ing metong nga pari, it is a product of the prayer of the Christian community. Married life also is a product of our prayer life. Kaya kayo po, nung pengari kayo, ating ko pong anak, nakakityu, naitang anak kayong babae, magsadyaya kayong dieta lasawa, kahit kayong anak kalalaki, kanino yo po pangadi? Ang babae sabihin nyo, mga diya kang Saint Joseph. Na, kayang married life, magiyang makabaldugan, lakwan kapilanman. Nung lalaki mga diya kang Mama Mary, so that the Blessed Mother will pray for him na makanakit o manakit yung faithful girlfriend na maging faithful wife na until the end. Ewari, o yan po yung sumpahan da, den kinasal king bisamban. It is actually a prayer. Grant us, O Lord, that from this day on forward, in sickness and in health, for better or for worse, in richer and in poorer, till death do us part. Therefore, when the couple promise each other, the promise of the married couple in the sacrament of matrimony is actually a promise of faithful love until the end. Only death can separate them. Kadua po, ining kaya katang maya pabalita, pwede tayo namang lawen, alimo keng kasal. Nung keng kaya katamong Christian community. Di ba po, atin niyang sinabi Jesus in the Gospel of John, whenever there are two or more gathered in my name in prayer, I am in the midst of them. Ninumang adwa o atlu manalangin, mititipon keng lagyuko, at suko ka rin keng busalda. Puri na po palang sabihan nito, when we are united in prayer, when we are united in our faith in the Lord, when we practice our faith and we become one mind and one heart with our service to the Lord and to the people the Lord cherishes the most, the poor and the needy, hanggang nanunggawan do na panyiran da katamu, buwagan da katamu, maliyari tabakit. Uling ingapong ginu, iya ing rason, o bakit mititipon tamu, pagi tamong meto nga pusot kay sipan, king pamanyuyu, king Diyos. Actually po, o yaning pepakit na ning kayakatang bansa in the 80s. EDSA is about the unity of the Filipino people. It is a showcase of their love
for their country. At kadwa, impong EDSA, pepakit tamu king buong mundo, king mabilo gayatu, ing upaya ning panalangin at kasalpantayanan. Impong EDSA, pepakit tamu, pepakit daw retang pipumpunan tamu, retang mabye pangeni, ing upaya ning debusyon kang Mama Mary. Uling may nga dilang rosaryo kanto, ing sandatado, it is not ammunition, it is the rosary, which symbolizes prayer. Ing EDSA po, bakit nakikatamu na God is more powerful than any other human being in this material world. It is about the unstoppable power of God. Nano pong pwede tamong bakalan kening maya pabalita? Tatlong bagay. Naretang magsadyaking kasal, sana isipan do, biru-biru itang luluban do. Importanteng pamagsadyo, importante, nakaluguran ding metong at metong. Makasadya ding tanggapan ding metong at metong. Sumagid ding karelang sikanan at kainan. Tanggapan ding metong at metong. Kamamilatanan itang pamananggap. King karelang milabas, pangkasalukuyan, at nanumang malyari, king karelang future life as husband and wife. Kadwa, tuturo na kay katamo ning maya pabalita, king kay katamong metong akapagnasan, king pamanyuyo king Diyos. Nung makasentruya kayo, makasentruya king pamanyaw karing pakakalulot mangailangan, alang makasambot kanito. Nanamang bage ketiking yatu. Karing komunidad amititipon king lagyunan ning Diyos, hanggang nanong data nga pagsubukan, ela matilag, uling Diyos, ing karelang sikanan. At katlo, ing pungedsa, mo melyari king milabas. Actually, each time we gather in the celebration of the Mass, we profess one faith. We profess our love for God. We profess that God is powerful. Kaya naman po, di ba, po ang ating sitwasyon na isipan tamo lahat na nga karapat that we are not in control. Na mo munang gagawan tamo. Pumunta pisamban, sisimba, kaya naman, nung yakang punta kayong pisamban, piyak mo ring matamot, mga di. Huling ketang imposible para kay katamo, maging posiblilo, kapamilataning kasalpantayanan, king Diyos. Manan na sanang ing Diyos sa mayupaya, palalaman no, ing kaya katamong kasalpantayanan. Kayo, at ing kaya katamong kasuywan, king balang metong at metong. Amen. Amen. Talakta po. Kapatad, mit pong kapanaligan talang iarap king ginuring kaya katang panalangin, pakiramdaman na laring mamaus kayo, nga tamong sumabi, pisan metong muke king lugod o ginu. Pisan metong an muke king lugod o Gino. Para king kabilugan abalayan ning Diyos, apalaganap do sana at asane king bera, ding aral ning Gino tungkol king usto at marangal apami biyebye ning pamilya. Ipanalangin taking Gino. Pisan metong muke king lugod o ginu. Para ka ring magsadyang pakasal, pakibalwando sanang masalese, ring katungkulan a umerang tanggapan, at iyakmara ing karelang paintungol abye ning kaburyaning Diyos. Ipanalangin taking Gino. Pisan metong muke king lugod o ginu. Para ka ring pamilyang Kristiyana,
manatili lasanang tapat king metong at metong, midamayan king kasakitan at ligaya, at mibiye-biye king pamisan metong at lugod, ipanalangin ta king Ginoo. Isan metungan mo keking lugod o Ginoo. Para kay katamong makatipon kaniting pamagmasusi, at aguyod ta sana at apairal, ing panugali at gawing Kristiyano, at asese ing dangalan ning pamilya, laban ka ring maling mungkayi at pamisit, ipanalangin ta aking Ginoo. Isan metungan mo keking lugod o Ginoo. Tanggapan na sana ng Diyos yung kapasalamatan da ring pamisa, iuleno sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamang mayangon na be, at ipanalangin tala at ipagkalam ing kapagnasan da ring anggang pamisa, ipanalangin tala king Ginoo. Isan metungan mo keking lugod o Ginoo. Ngayon po, adwan tamang sarilitang kapagnasan. Ikpaming malugod, birian mong mibait siya, ingke kang anak, bang mikatawan tao at mibili lalam ning pamaningat di Jose at Maria. Maging pialimbawanan miyasanang ing banal na pamilya ning Nazaret, itiadwan mi king lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Mipuri ka ginong Diyos, ting beto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap miya ing tinape ayam pang mikeka. Tinapeng bunga ning gabo na pipagala ning tao at para ke kami maging tinape ning biye. Ipuring Diyos kapilanman. Mipuri ka ginong Diyos, ting meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap miing alak, ayam pang mikeka, alak ay ba't kinguba sa pipagala ning tao, para ke kami maging inuman ning biye. Ipuring Diyos kapilanman. Manalain kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya arapaning Diyos, ikpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa ning ginuwiting daon, karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala, at ing mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, samantalang iyang pangmiyay, ting ayin, ning kay kaming pamanyamba, king espiritu at king katutuan, pagdala na kay sanang kaligtasan, itiadwan mi, kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Ing ginu, mantabeya kay kayo. At keka ante mo rin. Yat nayo reng pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati, at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. King dali sa lugod, pag masusyan miya, ing kayang kamatayan,
king mabiya kasalpantayanan, papasyag miyo, ikayang pangasubling mebye, king ganap kapanaligan, panayan bing panyatang ng mitmong kaligayan, ulinita, kamberig sablang koro, ring ang elding banwo, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe, king alakong tuknang dang pamamya kapurian keko, at ngaming sasabi. Banal, banal, banal yaing Ginu, Diyos sa mayupaya. Mitmo yaing banwa, ting yato, king kekang ligaya. Hosana, king kakatas-katasan. Mapalad ya, ing daratang king lagyuning Ginu. Hosana, king kakatas-katasan. Une kapin banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, itubod may ng espiritu man timong titipangambun kareting ayin ni, panpabanalanan para kay kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, at bayan na dinaw ning sarili na king kasakitan at kamatayan, inwaning tinape, pepasalamatan at pinuri, piraso ne at dinuang ne kareng disipuluna at ngana. Wananyeti kayo nga at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuwaning kalis. Kasibay na kang pepasalamatan at pinuri. Dinuang ning kalis kareng disipuluna at ngana. Wananyeti kayo nga at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para kareng dakal banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti ulining pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubiyang mebye, I Kristo datang ang pasibayo, king kawakasan ng panahon. Inyangeni gaganakan miyo ikpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye, ning anak mo, darawon miya keka, iting tinape ning bie, at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamuwa mo, ki kami ngan sanang misulusulo king katawan at tayang Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal a Espiritu. Ganakan me oik pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa, i Florentino ing kaya kaming Arsobispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling mie, at ding sablang meyango na bie. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alanganga, ban kayabe ng Maria. Ing Birhen ay induning Diyos. Kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ding apostol, at ding sablang santo, isanudas na Deo, isanto Padre Pio ning Pietrelcino, at inupad king malmong kaburyan, king kekabaning panahon, puryan na paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupayang tutu, kagom ning banal Espiritu, pupuryan takat parangalan, manggaman king alanganggo. Amen. King mit mong kapanaligan at lugod king ikpa manalangin tamo karengamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Igpami at yubanwa, misamba niyang lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mi pamintuan ning lub mo, keti sulit antibanwa.
Ing kakanan mi, king Aldo, bibigyan mo kaya kami, king Aldongin, ampon di patawad mo, kaya kami, ring sala mi kaya ka, antining pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mga emke paisaw, king tukso, nunay kabus mo kami, king Marok, amen. Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang Marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulu, parati keng mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alang angga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa babaliktan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ampong pisan metongan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sa kapilan man kay kayo. At kaya kaante mo rin, Ipakit tamo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. kapayapan. Kordero ng Diyos, amilalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako, king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Nyo Jesus, ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalanan ning yato, nuan lareng mayayaws king apunan ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Antipona para king pamakinabang, kakong pamalita, sablang makapagmulalang depat mo, kaya ka tumula ko at magsaya ko. Poryan ke ing lagyo mo, o ginong kakatas-katasan.
Talakad tapo. Lukluk tapo papasibay. Talakad tapo. Manalangin tamo. Uig paming malugod, kapamilatan iting sakramento, gagawan mo kayong kayagum ng Kristo, kapamilataning pamagkapilit ming makiwangis kayo, ketiking yatu. Dasan misaning pamakirake king kayang ligaya karin banwa, anong nuya mabibiyat magari kambemo at ning Espiritu Santo, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Lukluk tamo po saguli. Among hinagyo na po ng kaya kaming kura paroko, among Norman Arce, ating kayang parishioners na ngeni makatipon. Mula o king kaya kami pong puso, pasalamatan na kayo na king pa mag-celebrate yu po king Holy Eucharist with us. Dakal pong dakala, salamat among. Palakpakan tayo po among Art Macalino. Okay, dakal pong salamat among. Talakad tapo. Marakal mo naman pong salamat kay mapali pong pamananggap na po. So, pangadida kayo po lagi, mananasa ng nga pong ginudi na kayong sikanan, kayong kaisipan at pamikakatawan. Bang ipagwalo na kayo, karingagan ng sakit, lalo na po kayong COVID-19. Banga sunduyo po yung kaya kayong kasuyuan, king Diyos, at kaya ni king kaya kayong parokya. King Ginu, mantabeya kaya kayo, At kaya ka antimuri. at bendisyonan na kayo ng Diyos, alubos mayupaya. Tingig pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. King misa mi daon ne, ometa na king kapayapan. Salamat, King Diyos. Maya pabengip at kaya kataman.